nibabona nabagcina engiphinde nibabone abasegibhithe nibabona namhla nabagcina engiphinde nibabone abasegibhithe nibabona namhlanje niyabagcina engiphinde nibabone nini ngaphandle izandla ivuliwe izandla mangafuni ukubona kabi abasegibhithe nibabona niyabagcina engiphinde nibabone abasebagibhithe nibabona namhlanje niyabagcina engiphinde nibabone Jesus Jesu Kristu waseNazaretha phakeme kakhulu mondli wey'mpilo zethu uyasonwabisa bawo masihleli kuwe sigcwale uchulumanco inhliziyo yethu ichitheme ibusiso ngenxa yobukhulu bakho nokwelulwa kwesandla sakho phezu kwethu noma besingaba ngabantukazana kodwa kwesenziwa sibe ngabakhulu nababalulekileyo lokukwazi ukuthatha isikhathi sakho sonke usihlelele ukuzwisa inhliziyo